Operasi militer khusus Rusia di Ukraina memasuki hari ke-16 Jumat 11 Maret hari ini. Banyak yang penasaran bagaimana cara pasukan infanteri Rusia tetap fit selama pertempuran. Kementerian Pertahanan Rusia merilis video juru masak yang melayani tentara 24 jam dengan sistem shift. Koki ini bagian krusial dalam operasi menjaga pasukan tidak kelaparan selama misi. Perhatian khusus diberikan pada masalah penyediaan pasukan yang beroperasi pada jarak yang cukup jauh dari titik penempatan dan penempatan sementara. Toko roti mekanis bergerak yang ditempatkan masing-masing mampu memanggang hingga 6 ton per hari, yang memungkinkan untuk menyediakan roti bagi personel militer dan penduduk setempat. Setiap koki mulai memanggang roti 1 jam setelah ditempatkan di lokasi baru. Вы мне будете задавать вопросы, а я буду на них отвечать. Что работает в режиме 24. Вырежем, значит, ничего страшного. Все, мы готовы. Там лучше вижу какая-то Бери. А как это, старший смены? Старший пекарь. Да. Все это собрали. Вообще справились. Да ну как? Да уже поздно. Да.
принципе, очень вкусно. Каждый день такие обеды. У нас ночь вечер, значит, начальник СТМ просто бригада, завтра.